yung turun ran. Dahil kuburew ban padawan sansan. Dahil kaurat. Ukot samat subiti labalap manaman urusan. Yes padabot sabun man gilimpok. Nisudo bin wakla. Kanana nir main samat kot labalap. Pergi atu yaksian sabun bapla. Kanana nir kuek imauras ngak ngir katski yang manaman kit karamasakan manaur konotit marain kabun banut. Main samat kot labalap. Yet kit poin wat ngir katsin kuburegan kit semuanya wajah penaramas. Sebaruan orang pacar sendak bayi dan marahin ranwut, untuk tahukan muka santian, dan kalanter ranwut. Main samat kot labalap sesuatu kan kelihatan. Sedagi orang kecil pandai sabul mar, dengan kamerain yang carawi. Sendak lalakong dia marahin dia cuma pukukan korus, dan pada tu mot, dan liitin ranwut. Kamu itu mat ke lo kobar. Second party katong maramu o pagin nagkat puso no kamel araban gadin sakalong pit at tungan pagpagkat so yagyew sa karadaban kuburamu kapin pagin nagkat maran at kaon sondor no Jesus Christ. Amen. Kalangan Honorable Senator ko Melel Juan Pahrek pwede lolo. Try kakakat lang mo try. Luipan po na sa Chief Clerk o roll call. Senator Atsana Pram, Senator Kikwa Apis Jr., Senator Isaac Artui, Hey. Senator Ricky Carl, Imay. Senator Sonster Etkar, Senator Wilfred H. Etman, Imay. Senator Phil E. Edward, Mizamo Chief. Senator Stephen A. Etwin, Senator Patrico L. Irene, Imay. Senator Aurelio P. Chuap, Senator Alfred San Ladora, Pagimot may. Senator Tenny L. Lepen, Imay. Senator Edgar W. Licanet, Hey. Senator Kenji Teswa Louis, Imay. Senator Benjamin H. Lutwik, Imay. Senator Makar Miguel, Senator Selton Chinet, Senator Nelbert A. Perez, Amen. Senator Dionisio E. Simon, Hey. Senator Mitaro I. Simina, Imay. Senator Francisco Simram, Mr. Speaker. Ay, Quorum, Mr. Speaker. kalangan chancel mag-try sa bulman ko kolom. Try kakatlan na sa bulman try liya kupur. Amo magatang kupur po yung kakulian try diyo. Ya sa bulman try sa karatan Pwuhng. Lalal sa karan Misiko Pwuhng lap. Ang kupuran na nilap. Sa karan kaipo ni o wawlap. Ang kupuran na raksoko. Wawlap ang kupuran ni Shoko. Wawan ko sa bulmarlikan ko. Nanalang ko. Nakanyay ko. Waw tororo na balat kay di balian triyak. Momotsyo government. National, state, local. Wawan ko kabinan Pohnpei. Honorable Joseph Karyawan Kabina. Honorable Mofik. Wawan ko siyang kupong labalap. Honorable Nelson Joseph o yang amusyong kupungkan koros. Wasak siya tingal wow o Vice Speaker Abram, Floor Leader Latore, Honorable Senator kan koros. Sambalgi o waon ko lang sa amorokan o loiso kan seriso kan. So masakan o lang way o uya penan gallery. Men Pohnpei kan koros dapat yang tayo nan chamber nan kalal maslikin kalal. Rakat dan sa mga uya kupur o ibahan Patrolwan, pagkakacay na upanan ang wikpurwat o chor paranta chong sabal matay. Floor Leader, Lator. Kailangan kupura mo speaker mo na iban yung patpatokam kupura ay tungal kaping mele lang kakpatong kupura kan koros kaping tutel
Tapi kubur mau kubur sabagon ko makai paip to naman trail loyong sa namaw kanot. Speaker kan kubur ay tungal kay pun wow melel patong pili sabol mo misan chaler nin lang. Pang pran rail so bay di kon Pohnpei. Melel bilman yung rail lang samuro ko chorus lang kusakan chorus. Pasaksi tayo tungal wow melel lang kakuang kami honorable speaker, honorable vice speaker. Ngayon, manuwang tungal cakaran wow bang puran yang honorable senator kang koros. Ngayon lang ulit sa riso. Lang kanat lang nuway kasampalakan koros. Speaker kan kuburay tungal wow meron lang kapatong kang meron wang giray lapalabakan koros. Napilipil tao abali meron executive, judiciary, pilil national government, o local government. Bawal din man wang kunin Pohnpei koros membuat pada Pohnpei o mas ligin Pohnpei. Wasaksit may honorable speaker melin manuwang ki Riley kosombalgay mayang patong tayrangot. Wang ki chief clerk o sabon mamay staffan. Speaker men sakura kuburmao niya tayo langgap kapantela watapan channel lang iya kupurun marunrangot. Kariyaman. Chancellor mo kawitan floor leader talang kapantela sa ulmatay watawato alaltan channel. Bagi yang utpan kamu gitu, korus mautung masa ni yai, uang masa ni iso, kamu gitu paita, cek kapan jalan, waktu ala altan sama macam channel. Kamu loli terlalu Privilege my Mr. Speaker. Lord kamu kupurayan po ni sama Chairman Carl. Kalangan my Mr. Speaker. Itungal kabung bagi bantungalan kaya semua. Muni ban patuyang nan itungal privilege. Kupura bon kag pajangan sa masin ng kosong sa karon kapung kay bunuwa mapatoyan min lang. Ito nga wala pa ang kurong may Mr. Speaker, on kumeral vice speaker, Lord Leader. Ito nga wala pa ang kurong dukan kutar, Senator Michael, nasa buwabog Senator Edwin, Chairman Arthur, nanapasok eh. Ito nga wala pa ang kurong kambakapayan o Senator Kankoros. May Mr. Speaker, nintuan kaway din sa material rule I mean nuwa karakarak utra sang kamiting sap nintuan wawa na may tungalan kiyang acting chairman ng kamiting sap pambakabayan honorable Senator Simon kamadang ko sa natsilog kuriya sa kwali wala banyari sa Klimaw. Yaman. Chancellor mo makamagit yung miyayar o miya utpan kamagito. Mahal ko puro iban, patuwan pa kita na jalan komal. Jai ban sa balay ban, uya kamagit jalan katlamu, jai komal ma.
Iban patrawan, mo na tayo kumalti kumagut yung miyayo, tayo withdraw, kamutan ko siya na silip ko, riyay sa kwalo, laban niya riyay sa limaw. Pagi miya utupan kamaguto, iban po na siya, koros mo utong kamaguto, masa niyay, masa niyo, kamagut po ita, tayo withdraw, kamutan ko siya na silip ko, riyay sa kwalo, laban niya riyay sa limaw. Chang Supplementary Committee and SHAP. Floor Leader. Kailangan speaker ay tumalwa ang tutuweta bang pramay. Speaker may sakara ko purmaon niya tayo langgak. Rob Supplementary Kalantar o katiyan po na item ng paysak tayo yung pil kalantar. Saan siya lang mga kawitan floor, tayo katiyang po ng paysak tayo yung pil kalantar. Pagi miya utupan kamagutok, tayo katiyang po ng paysak tayo. Iba ang player po na sa floor leader. Kailangan ng promise speaker tumalwa ang tutuweta bang pramay. Speaker man sakara ko purmaon niya tayo langgak and place. Kamutan ko siya na silip ko rin sa kwalo labing rin sa limaw ng Supplementary Kalantar. Karyaman. Saan siya lang mga kamagut. Pagi miya utupan kamaguto, island patawan tayo lang place. Kamutan ko siya na silip ko rin sa kwalo labing rin sa limaw, kan Supplementary Pil Kalantar and Ranman. With the privilege, Speaker. Kamuy Senator Edward. Kailangan ng Komi Honorable Speaker. Katungong Komi Honorable Speaker, kung kubriyan karakarat mo na iwan pacho ay cungal sekarang kay po ni wow, kaping ang kakachapacha yung sa pumasansaler o masansaler kan ay cungal wabang Komi Honorable Speaker, Pwuhng Honorable Vice Speaker, Honorable Floor Leader, Honorable Senators kan Sansala ay cungal wabang Komi pang ang sa mga staff kan Honorable Speaker, kung kubriya bagi cungal ang kiyan sumaw इनका नरेल का पैसे हम बैंक प्रोमी ऑनबोर्ड स्पीकर और ऑनबोर्ड सेंटर्स का कच्चे बच्चों मेयर कॉलोनिया टाउन ऑनबोर्ड पीसा और करेंगे बच्चों ने उन्हें वो लोग ऑनबोर्ड स्पीकर मैं पगीता अंशु मावत इनका कन बच्चों ईद फ्लोर लीटर पगी राइल का मैं यंग बच्चों नन सब मुमी Chamber and kakan KPSA yang bang promoyon ang sabon mo record. Kailangan ano ko. Kailangan Senator Edward, kailangan ng mulian tayo biro po na si Mayor ng Colonia Town, Honorable Mayor Pisa. Kailangan ng promoy, kakiyang patria legislature ng uyap ng ramit. Ni kamagot mamiya Senator Edward D. Florong, Floor Leader. Kamu Floor Leader. Ay, kailangan speaker ay tumalwa ang tutuweta bang promiyo, prong katuwat nila din nangunggi katuton mayor ng Colonia Town. Speaker, kan kubura, chairman tuwat kan kubura, ay tumal sakarwa sa pahal, kaya lang kakrop sa Supplementary Kalantar, katiyang po na item ng isak issue. Karyaman. Chan sila mau kamagot mamiya tayo ng katiyang po ng isak issue. Yung retoror. Pagi miya utupan kamagutok tayo katiyang po ng isak issue. Kamu Floor Leader. Kailangan speaker tumalwa sa pahal, ang kakpatpatuwa bang promal speaker. Sakura ko purmaon niya. Ang kaksansal teta na sa Supplementary niya ko purtururut pan yung saklal lakap ako sisu. Apo yung kikawit kan masansal ng matulanan siyang kamal. Iman kaping o siyang karabawal man patungan nga ito kamagot tayo lang kareray-law yung purtururut. Kapatayang rani sa kriyaw maban ititin ako sa kwalo. Yung Karyaman. Chan sila mau kamagot yung mayor. Karos mo utong kamaguto, masani ay. Pwuhng, masani show. Pag kamagot tayo pa itak tatang katiyanan, masani po. Floor, kung kawait ma, raan tabi mo, ititiyat mo. Kailangan speaker ay tumalwa ang tutuwa ng speaker. Esansal masabal material ko purtururut. Katuwat ko buratar ang kakititi niya ako sisu. Apo lagi niya sa karata ko. Masal mo kawit ko, masensal na matula na isang kamal.
Ini patungan kamaguto sa ilang kapatayang rani sa kriyaw, kung kulgulaw lil okus isok wali. Panititin niya rin ng sampungan. Kalangan floor leader, chief kamalejo mo, dia yawan kawait, Bahan Pahrek, kami Senator Michael. Speaker, ay tungal sa karon wow. Kung kamalan sa kota speaker, session. Ay tungal sa karon wow, pan programa kami kubra po ay tungal sa karmisik wow ang kakpili sa pulmamoy amoy tungal mapay type nilang. Protonan wasan nila malam ay tungal wow bang kubra mo 5th floor. Puligo wow ang rail lang ko sa linmar, lokal lang so nas nanapas. Kangan mar olay so suriso sa umas, lang kanatakan. Melel, honorable senators, manuwan ko rail, nono tulian Pohnpei kay, nawiyay banol wat karusan Pohnpei to walakan. All karus ton sa 1 Wan giral contoh tongkan melel mayor asalelia ay tungalan mawon tayang mawang ton Pohnpei sak may speaker mabang karere lam Mr. Speaker anso mau ito kasi na ba ang subject to call porque big katrop kay nila lali tata dahil bil Kadkadaur sent mabancap alawik meron ranmut member silman bang kanananayang are nanansokan mana na patas itu bang kasambal tuwad sa session ididinigay sa kuwalu essential MIF labalan sa malwat katskita po yan kasamo Israel President Kabinagan, ministers, directors, officials, and the Blue Continent, Micronesia. Yari, iparon kami magkairawat lawat ko na. Usang an assignment, makarwarukan na kamtigan ng nansiyang. Ito sarwatak. Kung kakapala. Kitaibil ulan Pohnpei kay. Kaya bila na kamal batang sabul matay lara masakan mobil batang sangan mo pantatongkan mobil ban sa sabul matay puko remind speaker utung karere law apuya pan subject to call and kakpasan kanaganak panon tatong korusan kamtigan kalandar ng tirak tel katti kailang kakapali o salbaliyagi tamil sakar kita magkakat kita tuwa pagay kapag lap magat kasumbal kay tata yung tourism mawayak oraman kasumbal ang the backbone and supplemental government and win Pohnpei and iya tungal pagbagay sa kareray kamdigan ng nantiyang sarwatak o apaliyala tatak muutang karwarukan amisulunong karwaru kulkultiyan nan session in September ran wani sakteban sapulman ki second week of September o kam sakalaran wani sakaya tungal pagbak mo man speaker talang ka karera laran sa kriyawot when kiyang executive and review sign Mr. Speaker pwede kamatang ito ipakila US government damiya kamtiyo bangin portalang kapinaw labi komsay nila po yan tayo nakalamuwat atong kahit yung kamsudosayin matamatawang sudosayin mo sa po say nila ari iman uyagi pagpagyo pagkitalang kakatumatamason pa o ususkila and karere ranay sa kriyaw kalangan mo yung speaker Bachelor, maasanuban karera sa bulmatay session kamagut yung miyaya tayo itong tiyo sa bulman kita karos mautong kamaguto masaniyay Pwuhng masanicho
Kamagut Peter Supplemental Yakpur Toro Wat Pankarela Olel ni August Isak Walu Kalangan Yatu Retoro Kamut Lolita Alangan speaker ay tumalwa sa palam Kadkadaur Bank Pwuhng Honorable Senator kan Mayor Hutong Speaker kan kubra Gantak kayu melel capi sabul mamail kosomo kapasa essential ranwat dan sabul mamail wasang kubur li kosampalin way gayo ngam patong mayor ranwat kayu iman patungan ta komunita waliya bago parus man kasalita mararailkan maranli kosampal walan way kan yang kat patunan sabul mamay wasang kubur kayu tanya outside ko Pohnpei Lilian Woli Lorian Anson Shirley Chano Amy Aiken Lililin Santos Marmi Henry Angeline Tondre o Mawia ul kosambalan way na bilgin na balili bukat ong nan patangalan kamatong maragin yang patong sampaw Pohnpei Mr. Wendelin tananawa iman tabi tayo langgap katkiyang ral mayo lapalala o iman turta atong chairman chayan ko angkak kamsak kamatalaw sa akang karot Kalangan Lolita Pagi yang mulian cai dia robo na cai Israel kay nakapkan na patreng tail ano kalangan ng programay ni kamagut mamia floor leader ye florong chairman and chairman ko Senator Pahrek Kailangan ko Mr. Speaker. Kailangan ko floor leader. Una iban yang patro kayo ngadian ki tuan sekretarian kabin wow an kuburan sampai buat lapalap on ko speaker on ko vice speaker floor ilwan ki yang ay honorable na sabul man ki lang laudan nan way o honorable members chorus ilwan ki rail yang kita nan kaler merel mayor ngolna town o yang all riaman na patulma ilwan ki liyakan tasiraben kan yang tayo lansang rawat speaker iban kabese olen Pohnpei man tiliang parunan kaler rawat bangak sansal tedaban program all minute ay marasulang katimil aloka all lembag manmat patosang kataw peitak pato dito orang kita tiyan Pohnpei man o mimiyar Pohnpei walar man Pohnpei ladranwat wina pabali yang apabali obisin aramaskan na ankin antoro pada fix iman nuaw karak kita bang kubur koros dahil ka kasamuki o wanoki olo yew labalan lapulop Kalangan Senator Pahrek Pagi yang mulian cai dia robo na siya Mr. Aloka yang patreng cai nang iya kurang kalangan Mr. Aloka Kapalit speaker kamu Lolita Kalangan speaker tumalwa untuk dua tabang formal speaker ay tungal cakar masik kamera lama pan meterin rotoro apa yang dunia tetok kesampalium patunan sabul matai kalantar mencakar kupurmau nya tailangkak rup sabul matai kalantar katalam bana item number isok silu unfinished business Amen. Chancellor mo kamagut yung mayor taran sa paltalaban ng basic silu yayan finished business pwede yung mayor utupan kamagutok try Kadkadaur po ng basic silu Pwuhng po na si Chief Clerk Legislature Bill Number 5 Supplemental Language Legislative
Legislative Draft 1, a bill for an act amending SL number 11L-77-105, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026, and for other purposes, ang nakaryaw o kamsaklang matawat. Kalangan jalan kakatianan masin ben kamutan kosunet wood eban po na si Committee Moni Melel Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong alawa sa palbang kupura mo yun, ang kupurangan koros. Ipadyan kupura mo yun, kupuran malawat kasamo, kung ano kipaduton mayor ng Colonel Town, Israel, pinagap kasambal kayo mapadyan Israel, o Israel kan malawat kasamo yan. May Mr. Speaker, nawaw karakara kamakot malawat Israel, kak sa balinan, masin ben kamudang ko sunod, tapos sila klimaw laban yari sa kuna LP2. Chancellor Mao kamugut Mayor, Koros mo itong kamugut masani Pwuhng masani show, kamugut Poita, Mia masani ben kamutan kosunet, Chairman. Kailangan may Mr. Speaker, itong alawa sa balbang kupuro mo yun, bangko pakan koros. Mr. Speaker, kamutan kosunet tapos sila klimaw laban yari sa kuna LP2. Esensyal na report na malwat kamanata. Kaway data kamatang ko sa nadwat. Ninduan katiraktaan audit na uyawi ang tiyan mo na rea katresak silu o kaway tin malwat sangnan mo ni metep na padanuan tala miliyan riyaw 0.5 sama a miliyan walap sa miliyan 0.5 ka kanan na yan sa matay local government di sa kyo nan masin ben kamutang sa Northwood na chapter na sa matay station in Ayo essential na may floor amendment kay na malwat kuburatar eri Mr. Speaker iman nuwaw karakarak sa karak kupurmawan may talangkak tawse ta kaunsak sa balmatay masin ben floor amendment makuburakan may son may Mr. Speaker kung kubura nawawa karakarak iman kamagod malwat yan ka kuya kubura ki floor amendment pa ako tayo sa tuwa wala mangyari sa puno. Chancellor Mao kamugut Chairman Carl, talang katianan masin ben floor amendment pa ako tayo sa tuwa wala mangyari sa puno. Koros mo itong kamuguto masani Pwuhng masani show, kamugut Poita. Pag kamugut Poita, magkupuruin po na sa mga Chairman Carl, no ya offer and floor amendment. Kailangan may Mr. Speaker, itong alawa sa palbang kupura mo yun, pangkupurukan koros. Muna iban padawan floor amendment with kawit kan mamiya, iman kapingan itong al Chairman Mao, Chairman Edmond, o kapin social, culture, o custom and tradition buwagi. Wala ba naman sa itong alin ang floor amendment na padaban ko muna mahal may isang rangot. Essential, magkaptulungan floor amendment yung mapilugwa, siyongan wa, inangan floor amendment papag pasok tuwa, laban yari sa kuwanaw, nasa balmatay sa sinanayo. E po yung committee social, the Chairman Edmond and Kak, check ni kanini, po kaya pitata kamatong, erimen kapong giyang iyo, kami ito po kupurma mara sa bulman ki. Ay tata ay tungal Chairman Mao, Chairman Edmond. O apali yalong floor amendment what po ki malwat yakin kasampal ki ananin men po ba sa libil makin lelo to. O niya sa may cheche akte kan nanti yang apali. Ay masansan ng floor amendment what Israel winin li tapi nakapuyo magkinaw ko ba nakamatang yung South Paul mabilman kasala Pohnpei nan CI the tournament in South Paul yung madang the senior South Paul USA World Championship Tournament nanan parwad aban uyawi Las Vegas, Nevada. Mr. Speaker, kasampal mukit dan kawid me pinin liwat galit itong pangkura child o kaparapar me
Retungalan ki. Nintuan natal mangi kasambalin men Pohnpei akin sakawa. Tataki yu nintuan pek makin niya. Oi na uyawin. Mr. Speaker, kamerala mawewe pena mamiya nintuan aray sakawa Legislature. Ichar buwan kawit kutahil on sawaswat. Magkutuwat mabanto ita, gabil bang kasala Pohnpei, ang eupenayu kamagit sampa. Puita tesudo puita, Pohnpei bansansal nantatawat. Ay wasam iyang kasabwal ki. Patiamat may Mr. Speaker, sa mga kapatid mo ni, nintuan na iyan latun sa mga kapatid mo ni, iyawang sa mga staff po, dahil karaniyan ni mantiyan mo ni, yawan mo ni magaktiyan. May Mr. Speaker, tama sansal, propagto ko wantala silinan. Wantala bayanan, tiyarak, magkakapali anan wat. Irawat, iban bilwayaki, ay tungal sakar mesik, tuki, tama rapaki, o tama miya, magkakapali anan wo, sa dalal. Ang kamalalam, ay nakapalan kayo mat. Marasot tungalan ke koyak itu kami lelam kaban yang patiang kamatang wat oi bil kami lelam maraka rabagi ta peisangan monwat baban kapayata aray manulian Pohnpei kasale Pohnpei nan kamatang kasampal wat. Mr. Speaker, numawo karagarak segera kuburmawan malwat dan kak kabelman kita flora amendment pa ko tayo sektual menyari sa kuno. Kariyaman. Chancellor mau kamu kecium mayor. Masalah masa depan flora amendment. Iya. Pa ko tayo sektual menyari sa kuno ay tanpo ni sir kamu. Kamu dan masa depan kamu. Kalangan Speaker. Imadan mama sani rei loraman manuat. Kuburukan korosen kak natenten. Aimi paruan pagitagi tungalasyo. Kapunggi kawait sang ay tungal German Mao. Kan misi tungal German Mao ho. So German matuat. Ituan German finance. Kalangan ko pwede kawit ata namban pato yang loraman manuat pwede. Sansala yung floor leader manapalilat mga speaker ayo abana bolla ayo aban katu pen rule. Apalagi kuburma miye ay sudaman hotel atang sabmaray role kasan ediyang sabmaray biya kuburkan ay ime na tayo puktoran wad kami men baruan masudam may ako chapong i audaban wansu audaban ayo ay audaban ranwad Mr. Speaker, Ivanagis Shamboesang Iret. Itong alpakpak Monigan Magdalban Kamanala Patang Mat Arail Anson Mamor Motomotala Nia itong Floraman Menu memang kapatayan Enggak kolam Moni Kat Proviso Yuan Gak Padoyan Umon Bugat Magdalban Kamanada and that remain available until fully expanded. Ayutung pamodawat. Iman nanpagita magdahil kamanana loraman manuat. And work siyang medyo yan dahil napulap ko muna tayo bang shoes ka main motion. Kailangan Mr. Speaker. Kailangan Senator Perez, Mamawal Senator Perez, Nieto Senator.
Kamu Chairman and Social and Culture, Senator Redmond. Kailangan ko yung speaker. Kung kubura nini panjang patpacho, ay kaklang pacho yang sakartaan wakan kan pujan tidur mutut usak sakarati. Nan mawad ucingal sakartaan wakan kami speaker, guys do mayor kulunatang kankin. So kankin kaya sir, kami wala ko. Iwai kami pachang chairman chamber mission. Speaker kan kubura i charvier lapadan kawawa kasidin na chairman mau kawawa yara ini yang patungan lang ay cuma ucu chong do namin mongwat sin patuwa kusmaya ko karasaras kita patuwan mo ni pan yang patungan lang ay kami lang na patuwan tanga pingat kamtuwat pindiwat patuwa mo ang usuk-usuk kurang berapa anak, ansur wajib berpatunan mengarang itu berfilter rai sawat, dan kak apa lirai. Di bangkara saya yang kan, na kemanaan mereka berpi kepangannya, na kepangan min kita nama saya let, tu wani mana yang ia cerai berpatunan amat mencamper, ansur berapa let. तो चैलेंज को सिरा है कहता ये यूट्यूब तो गोरान में चैलेंज तिंते मासन पे वो सफल मन कीता को पुंगी वो उनका मसलता तो पता वाला तो अंशला अंशो और उनका पहले लड़ाई प्रैक्टिस में चंगत को वाला कपर पर ये रन कचाई में मोटवत कलाना स्पीकर ये किरण कवई वो सवास में करिए ना चांचल मकमो की थियोमिया ये टाइडन रुचुंग ती मासन पेन Lora amendment tab kupai sektual lebihnya rejai sekono harus bautum kamu kita masani uang masani so kamu kita paitak dari tuntian masan ben Lora amendment harus bautum Lora amendment tab kupai sektual lebihnya rejai sekono masani uang masani so kamu kita paitak rejai sebelum kita Lora amendment tab kupai sektual lebihnya rejai sekono. Biar masih lebih kamu dan kusunat kamu senator terus. Plan speaker mana kita koman lebih nasu. Komal lebih nasu, teman komal.
Rong nan sabun matay uyak put homo na tay kumbaltik tay kat nan mas na pen kaumutan ko sunet pa kisi sa klimaw lebenyar sa wando LT1. Speaker, Kamu Chairman Pahrek. kalangan ko, Mr. Speaker, ay ito ang sakar misik pwede ay ito ang pagpakintayan kakomal lebanasyo o pwede abansyo sa nanaban loraman man may paruan tawa sang nakaraba man paruan yata motion sa nordang timasin ben main motion o pil habagi sa glamaw LT1 o sapol man kita o karyaw kem sa glamaw to. Tanjala mau kamagut memiayer koros mau tung kamagut masani yei uwa masani so kamagut paita dari tingtian masani ben kamutan ko sunet pa kisi sa glimau lebenyar sa kono. Tabang kajian karyaw kem sa klan watawat purgi atay kamanatar law amendment kay supplementary rule may require triplication panselti o kamutan ko sunet pa kisi sa glimau lebenyar sa kono. LT1 yalar kamutan ko sunet pa kisi sa klimaw lebenyar sa kono LT2. Pagya tabang kajian ang karyaw kem sa klan watawat taban usus ni ngil o ipan po na sa Chief Clerk. Senator Pwuhng, Senator Artui, Senator Carl, Senator Edmund, Senator Edward, Senator Edwin, Senator Irene, Senator Choab, Senator Latora, Senator Leben, Senator Licanet, Senator Louis, Senator Litwick, Senator Mikael, Senator Pahrek, Utum, Senator Simon, Senator Simina, Senator Simram, Mr. Speaker. Kalangan Chief and Chancellor way pagkon masabul matay issues metoko kamutan ko sunet pa kisi sa klimaw lebenyar sa kono LT2 usus isip 2A o soto no uang panwat tay kamanalar kamutan ko sunet niya kamutan ko sunet for the privilege, Mr. Speaker. Lord Eater tay sular kamutan ko sunet pan unfinished business kami Ay kalangan mencuta atau macam mencuri ko. kalangan Lord Senator Pahrek. Kalangan, Mr. Speaker, sang ni rosin sa maray rule mapit withdrawal ay men tuwal niya so mauksitro nuwaw gargarak withdraw sang nan kamdiyan chain ko kamadam ko sunat pa begitu wasak silu lebelan risa kunaw pagkakareman From Kabrayan yanam ten pa begitu wasak silu lebelan risa kunaw Kansala mo kamagut memiye karos mo utung kamagut masani yei uwa masani so kamagut paita tay utroyer kamutan ko sunet pa begitu wasak silu lebelan risa klima. Speaker, Kamu sawan momot nuwaw gargarak ibilman paruan utrosan ang kamdiyan chain ko kamadam ko sunat pa begitu wasak pa lebelan risa kunaw pagkakareman kansala mo kamagut karos mo utung kamagut masani yei uwa masani so kamagut paita tay utroyer kamutan ko sunet pa begitu wasak tayo lebelan risa kunaw. Speaker,
Kami, Chairman Perez. Motion and suspend sa mga calendar ranwat o katiyamban item isak payo. Pil calendar. Chancellor mo kamagit mamie. Karos mo utong kamagit masaniyay. Uwa masanisyo kamagit paitak taikat katiel pon pil calendar. O ipan po na si Chief Clerk. Legislature Bill Number Perpetual Saksilu Lang Resakwano, a Bill for an Act, amending 61 PC 6 Speaker, try kamal ma. Try kamal ma. Pagpapagin lang kamal match floor. Sa makamatang ko sunod silip ko rin sa kwalo, labinar rin sa klimaw, na blazer, pan sa pagmatay pil calendar, nituwan kawait and floor leader, o ipan po na sa Chief Clerk. Legislature Bill Number Silipkuri sa Kualulan Risa Climao, Legislature Crop 1, a Bill for an Act, amending Section 10-118 of Title 42 of the Pohnpei Code relating to land in Pahrek, Sakos, for diplomatic mission offices and a light industrial park, commercial area, and for other purposes. Ang ni Korea or Komsak lang matawat. Kailangan Chairman ka, Kajinan Masanibe, ipan po na sa Acting Chairman, o kamagitan kailan Kajinan Masanibe. Kailangan kami, Honorable Speaker, monaitan patuloy na ito ba at patuloy na isang rawat ay menuwaw bagi yang kaktunay ang ito magsakaratan di puliwaw nagkapatrol sa puno ni sa isalibig lang na isang rawat ito malwaw tang promo Pohnpei pa Speaker floor leader tignan waw lang kosokoskan and sa matay tiyak ng Pohnpei Iluwiat ton legislature play sa kiyo. Tignan niyang ongi para ton mayor ng kolonia. O hindi kasampaliw na sopay sa batawit ng rawot. Tignan niyang ongi irahin ng Pohnpei kan koroso, staff kan ato ranwot. Speaker, inan patuwan wiyata kamagatiyo kaya lang kak nasa ni kamatang kusinet ng paskipigay sa kwalo napiyari sa Klimaw usang natin. Soryaman. Nandiyan mo kamagut mayor, koros mo itong kamagutan masa ni oo, masa ni iso kamagut pa ita niya masa na ba Chairman Simon. Speaker, pampatuan yield florong settle farm. Acting Chairman Simon Yield Florong, Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa balbang kupurumiyo pang kupurakan koras. Ito nga kagalan kabung ang kabagabayan ng President Simon Mauya, Acting Chairman and Kambing Sap. Tugi iban, patyan kaway din kami tiyawan sansan, tama pa ito pang kupuratay ranwot, magtay bang katiyang nanususak tayo bangkat yang nangkariya o kim saglawan tawan. Mr. Speaker, kamatang ko sanad kasampal yumet po pitatas sa yumet ko sanad katurela wen ka kosaneti embassy in China. Mr. Speaker, nasa matay special session in July. Teka manata resolution yun. May pagkadarwa ang national government, pagkadarwa ang embassy in China, pagkadarwa ang embassy in Amerika, o pagkadarwa ang embassy in Japan o Australia. When kak
Kadkadaur kasaleta a child soto Pwuhng soto pereniki Wayne China Kabir aray tungal misalin maun tuan labing sa Tim Pacific. Chainsal may resolution ng lelar national government embassy in China uwasakan koros na chainsal ng resolution. Totalar melel resolution makin pagkataruan national government kasi ito kan muyaga mayakot kasi ito kan kasampal kita inangin tatok inangin men eupen o kapunat kan magjayakin tukadi yang nan resolution o kataruan ray sa resolution yu rasa pangoto kawawa bilmiyaya may sa umatay tatok magun pagkadaruang national government raseng kita magun ngomong absutang ni Mr. Speaker iman and teda pan kupurakan makaitan tatok cukup yumat nan kamu madang ko sa nadwat wan pelian sab na patoyang embassy in China por rangka kawasan na diaray tungal embassy kaiban kadkisang 1 square meter limakit en sansal ban kupurakan nan lease na memoranwat tama ba to nan lease memiye nan pelihan sa buat angate square meter silikit kamu ketuat kesambalan kecil legislature pun by Mr. Speaker jadi anutan kata itu yang national government tu embassy in China ada isu tu Pwuhng kamu ketin sesuangin maun maruya tu nak cai lebih set and biluya men kata men our national government or embassy in China. Nasitu pakai sama China national government kak inogi yang way so deliverable pakai yang China ira mabik sap bagi sap pat-pato tan appointment state melel chai Pohnpei state government. Ramai Mr. Speaker ikamelele me cai bang kasik song kai ni kamanamandang ko sa nadet me China pansong pwede uyaban tatawagin China way wano tumaraita ragin kamay nabalabagan kapang kamay kinurail sa ilok kapang kamay kinurail niyatan sawas Cheche, Pwuhng and Tamarawiya and Ganmia. Kita ibil bang kasik, by Mr. Speaker. Ibatawan mamia, say logan labalapin na vesam, o bil bang kakatilay kitail, magkakaw kaunop when we are lang China. Apalito ranwot, segment kawediyo, KAPWARESOU lalito bang kuprong. Eriman sa kalamalwat, child sabulman kurosan. Miya member me nananji yang child yang pakai yang saiwat and puyak sang. Mamiyak sila lalito bang kuprong mau puya bentatap kuprong kum kackiyan. May kasambal ki atay pakai yang China ang sawat into one kawitin na sa matay national government kaya ito pangala sa one matay laramas kaya ito pangala sa matay way tatuangan magtayal apapali ito wiyat tatuak mahal mabilbang kaling suwat kasasuwat yung 11 legislature ikapong 11 legislature po legislature
san yumat. O men pagita may Mr. Speaker. Pwede ira kasampal pukat. Kailan katiyang nan kamanamandang ko sa nilwad misote kasal. Niya tayo pilpang kasik. Kakatamiya uliya ben local government panlal ko tayo. Maban pwede takaway na tamag tayo arangod panalayang sawas machay na inugi yung rail sa duwampado yung rail. Arag tayo rosanan. Magtay man icar kila magkit machay na uyaw wiki sawas me si sawas maramang paduan dong kitay ang ngay ikamelalam irew kagada uyawin mo mo magtay man pangalaman Pohnpei pangalaway maun kay ten me kutik-kutik kitay mangi ro bilsansan man pa sanung ko sana dinabasam me chance would na basam wag maun ari ipuriya may gila elelo dalamot so to me ko tete yu melelo tong kutail makasaleta sa matay national government beliyang punat kita o uwang magud machay na uya iro pukat paras may Mr. Speaker ibang chala nutut bawa ko dubura o kadiyang nan watawat karya ang kamotang ko sa network miso be kasal o utungata ay med may manuyaki ay iwan kabese ang watawat karya ang kamotang ko sa net silong kuriya sa walo laban niya sa lima Kailangan sansal mabiyayor kamukit o karyamente amoni bang bangesok makupramain po na siya Chairman in Environment and Climate Relations. Kailangan ng kuproman, Mr. Speaker. Imin pa siyang sa bulong sakrataan wa mo siyang anin lang medal kaproetanan mo alo sa sakrataan wa kung kumoy fais medal floor leader o yung ay KT na palabakan na yung ay senators kano irailakan na pipayan ko siya kabingki kamodang ko sa network kapachayang sa Senator Carl Casaleta may melalopong mapachayang mo sansan ma kit delegation in Socrates kan may introduce punya karata John Way kandik John Wayne Socrates Wayne Pohnpei na pilrap-rapaki sa boray nailal ko sana kan balik kabilanana sa ay magareta nawa dyan ka kachoror sang kung ka langatang irailakan marrap-rapaki sa boray so chok ko niyang kachailan kachkiyang ayaw way sabol macayla ramaskan so sa boray ayu tan intention kachailan ka kasaneti sabol macayla ramasakan wasa me kamudang ko sa nadya sansal ay min pachang senador karo uchung atak kachailan ka yang sawasya o kasaneti sabol macayla ramas kang santi amur ak chay lapto lamur chay chak chay etanapalyang chay la chay pancap chay kasapa-sapa chone weyak chona chay luwaiso ayin na min pachang melal chairman and lanto senador Carlo Casalet uliantik it delegation in Socrates kalangan Chairman Artui kumawaran po na si Senator Louie. Kalangan may speaker amune banyang pacho iman tungol beratan wow an melel kaceng apol mongin ciangar nan wewe melel kapureto nan molwo chay tungol sa karatan wow an kupromo may speaker Pohnpei speaker floor leader honorable members ko on ki rail kan kaceng kacay nan gallery o pepeyan men kapese i kabungku sakarata ciangar moe ko o mele lopu inan ay somao mintuan ay uya uliape o iya itungal kalalaba ko committee weki wasakiset ma carve out sang nan industrial park ma designated and Socrates carve out ang sukiset chay songo-songon pil kapuresang ay men pachowan ma pan kupurpur lang wo Socrates pwede pache ang tama ko santin rancho i men kalalabang kiyang sukiset
Chancellor Mamaw, Senator Louis, Senator, the floor leader. Ay kalangan ng pro speaker ay tuwal wa sa balang kakpat patuto pang pro mal speaker men kami na iran nasa ng kawit kan ng essentialer kakir kawit yung kupur o pang kapera paliyala tatok ko sampal wut sang ni karapaw men kami na bimuya komokitiyo na karya manir men kalkal boto komokito pag channel dingting asan betay katla suski na karya kung saklang wala Karya man. Chancellor Mohammed Mayor kamagut channel dingting masan pen o miya karya men pe. Akma ko pura mone ban pone sa kamagut in pone sa Senator Mikel. Senator Mikel. Kalangan may speaker ay tungal sa karan wow. Kapeng tapal bang ko promo 5 floor. Honorable Senators Koros. Tama subay legislature mensangan rangut makasampal. Kaya bilsut rana na pururiyang, kaya bilsut rana na chow-chow yang, apo ya banatapan kakosaneti nintuan ko pran ko pumila. Main speaker nanirair me Pohnpei to kay wasa. Ilal sangay wali apa me kin mata-mata wate gak sawasa ki ay kung alarama sa kan akay ba kitu ito way me loti waramas wo kita ta yita me kakam bayan we pagpugir na natia o siro tata anan toto mia kakapali ala way sangkan square meter lemakit aramas liman tatawa ban sapasap Amin Pohnpei tawa mantua tu si masalim Pwuhng ke salok tak nalen kamsik makumat ko maban tungala ka sambal gue pan kawe kan I patroan sairatai robot ogi patroto mia angak sansal may pain kasanitin na naitungal kapet may bang boyak isang toki wewe yang patang obil saya lagi sapu. Baik cuma lat pelokila. Kaya jenis pakai megot pergi anak yang tuan wei. O paisuat me cuma len kio tuan wei kita tot. Mereka sambal. Kaya nan wei kan aku percaya songkan percaya tu ya masan terjerayo memen kamar tu kape. Woi lain yung, woi kapopo yung, mensudah mengikut ranan. Kami men kesambal ki ibanyang utung kuburan delegation in Wensakas. Delegation in Wensakas mengkuburata March 2015 en Kadkadaur lawasau. Delegation in Wensakas mengkuburata Kapuburdo. Pwuhng. Awal cuma mata-matawan peralang ko pementen Wensakas. Dahil designate from covering rail for government and one and kak lease rent ang Central Philippine uyakit revenue and wayo cover labon kabatayang industry exchange kotaan sabakan Pohnpei college may section tinan pungan kitiyo sa kos o capital Istri bukat aban patok aban cancel. Hari main speaker, pergi wasawat wasan kawat aku sunat mepasan ton limpak pergi chapel of love makamkin lirki pension chapel of love kubra Thailand pasan kan limpak ni atal kamanata aku sunat. Peligan maban kamatakalaman takai tiya kaman nakulkulti. Naman privilege as a senator, is a senator. Matakala total tungalenki, sarodi total tungalenki. Ang pwede tungalenki ti charka. Yan tungalela songkros. Lutai sita na pururki supplementary tatok. Ranut iman sakarakan kamu. May niya bulay makawiyo. Senator Miguel Kono, sila bang China.
Ucuma meram pagran men China ko mekot. At tami ko sambal ki, yakapai, yason ketail angkak supplement ki. Kabukon koros nan friendship kolonia, semua ada China, COM Convention Center. Kado Malayalam bukan. Melel kaya sila pangalabang kasaan waratay. Abtay bambil Cairo. But no man is an island. Iman mo yata ka makiting tayo, tumatimasan ko at law treatment. Pero yun na mataro sutkiyay. Salamat. Kalangan Senator Miguel, mamawal, kamagat yung mayor tayo ng rutunguti. Karos mo itong kamagato, masaniyay. Pwuhng masanicho, kamagat pa ita tayo rutunguti ang masanito. Kaya tayo ba ang katiyan ng karyaw kayong saglan watawat tayo ba ang usus niyangil o ibaan po na sa Chief Clerk. Senator Pahrek, Senator Artuin, Senator Carl, Amen. Senator Edmond, Senator Edward, Senator Edwin, Senator Irene, Senator Joab, Senator Latora, Senator Laben, Senator Lucanet, Senator Louis, Wow, so. Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Perez, Senator Simon, Senator Umina, Senator Simram, Senator Miguel, and Mr. Speaker. Hey. Chief, en sansalong way, mesabul matay lusus, metoko kamutan ko sunat siluk kuriya sa kwalu, sabnya riya sa klimaw, LT1. Kami sansal nituan Chief Clarity, abstain, shidu, so, o sa klimaw Kanwat kay kamalalar kamatang kasunod. Silip ko riya sa kwalo, laban niya riya sa klimaw, LT1. Speaker. Coming Senator Perez. Kailangan ko, Mr. Speaker. Then, with a motion to invoke place na sa matay kalantar ranwat. Kamatang kasunod pa ako ito sa silulad na rin sa Pwuhng. Speaker, may kalugalit siya. Sa one more treatment, nuwaw karakarak, kita motion sa invoke place. Kamatang kasunod pa ako ito sa file na rin sa Pwuhng. Kalantar ranwat. Sorry, Amen.
Speaker, privilege speaker. Speaker, tayo kaciyama ng kanilang labanan siya. Pagpapag tayo ng Kolmal Lebanon Show.
Patrawan magtry sa pale rong na sa bulmatay uya kupur. O sansal no muna try komaltik try kat pan pil calendar. O pan po na si Chief Clerk. Legislature Bill Number KAPWARESOU Line Raisak 10, Bill for an Act, amending 61 PC 6-164 pertaining to the theft of sakaw plant and for other purposes, Nukayo and Watawat. Kalangan talaga kacianan masin na po bil bukan withdraw ban po na sa floor leader. Ito ay tumal. Wow sa bali. Speaker man sa karo kuburmaon niyo, talang ka kacian ng masan pan. Kumatang ko sunod pa, ito ay saksulu ka binari sa kuno. Kariya man. Diyan sa lang mga kawaitan floor leader, pagi ang iyo utupan kamaguto, koros mo utong kamaguto masan iyay, Pwuhng masan iso, pwede kamaguto at paitak labang kacianan masan na po. Kung may kupuruin po na siya, yay introducer, and kamutan ko sunod Senator Edward o Bill Chairman in Chayan ko may pilwata sa inyo. Kalangan ng Promi Honorable Speaker kacawan leo kaya sa pali tungal sa karon wow. Pagkipang purkan challenge kacianan masin Winston kamutan ko sunod papitu isaksulu malyal risa kuno kagariyaman. Diyan sa lang mga magkamagit mayor o child kat nan masinabin. Miya masinabin kamutan ko sunod papituwi sa silula banyal riso ko no. Kamu Chairman at Ward. Kalangan ng Promi Honorable Speaker kakacakaya sa pali tungal sa karon wow. Yorala pa Honorable Speaker kamutan ko sunod watch. Dito na kawait sa salar bank provide. Kailan kagan wakit kalau ko ben perap sakaw. Kamutan ko sa netwatch o kawit kupurmawan miye o watawat kayo o kupurpur lang kampinjayin ko niyoralap kawit kanin kupurmawan miye o kawit isang honorable senators kan nagagansyansal na ng suwatsahan Kalangan Senator Edward miye dramasan na ben kamutan kamun Senator Simon Kalangan ng Komit Speaker o sa Paletimal Secretary Speaker Imin Patuan na Pasigit kasampal yunat pwede sa kaw uya ew din mauran ng pampiran bukat sa kaw orang bukat pagpatuya dito lang issue kayo tapaw niyo mobil kapal po pwede dahil sa kaw ramay bikas kabekila ramay bikas kabekila ramay bertangkap sa kaw kanto ko sa nanen niyo Kadkadaur mau ay naman pag nakapitikat Imin committee yang kakawin dalam perap sakaw Pohnpei lihat itu sudah lebih yang sakaw kawalan ini sa ulang naga sakaw and sensal ng pangudin Pohnpei na perap sakaw lihat perap toto ini committee yang kakawin o committee and talk perap sakaw kaitin ito yung wasa kong kay insya na mauki perap sakaw minta may ito insya na mauki ap kawalan mauring sakaw perap sakaw itu kita. May kasi arabas mong kaski pasok na sakaw pon kabela itu padagi tuban perap sakaw. Nabil gutok yang pil karakar pon kabela pil padagi tuban perap sakaw. Hari ini min kawit makamdikat truck na isang iwa tuwa matkan. Po ebe wiyato perap sakaw patuway sa sakaw na amana kamay sangap napi kawela maurin sakaw minta mas kapayo tayo bagit man. Ay di mong kapatayang sabi sa isang Chairman. Kaya nga kong Kalangan Senator Simon, makupuruin po na si mga Senator Miguel. Kalangan man Speaker ay tungal sa karang wow sa palpan ko promo yung vice floor kung baka tayo Honorable Senators Karus Pohnpei sa punwaw sa puntiyak Speaker aron niyan sa mga bang kamanak kapralang kamtiya rampil ko apalilal patuka botet sakaw sinani tukan kapang pangyo mintuan uya pa sangkawa
OLL nang ketua bagi sisa ke wal tepun man sang wingiti matapiatan ya main business license isak limau kap pada hotel ramut ya harus mangi ya mama ablabin masan tu ko kapak bang karatau ya tu ko keluar yo main niada ban korong o apali udah janun kubura ben pil kalau gue biar maskan apa maskan pan petukilan pulau gue gede aku batapan tuh sawut an sawut tu man ketiak mangi laut limau an pasan betul hari public education songkan oh ya pada muda bangga kenapa lagi sakau ini kesampalan sawut mas ulta makin sapul man ke sakau women totok karena bi kapang-pang men sawas mewet elel serbil katak li bergemen maur hari iman yang semua bang kamana o kobrlang kamiti Pwuhng kak songapali pue yang semua bang kiyong kalau kau ukla to songkan ada bel katakala mata-mata wancon meten Mangai buta kaman may surugan pokpok ay jara ko to sakau lubut ta pacan sakau yu ay wasa pacan sakau milayo mo rin patokan tiya ko anak ya wasa gait layo ebrala apali ko san yu te amang galep nang pokit ki te me ka galep nang pokit nagiro bukat ako sambal ta bang kawo pantatokan tip sawut Riman pagi kamti ni abang berada, magkatikan korong-korong, kaya koros pinsang apalik kanina ini yang som ketepan. Apali tukang kapang-pangut, tuut nila ni tukang kalok-kalok, o tukang white. Ayay tungal sakaratan kawit mo man, speaker, kalawan ng kuprobo. Senator Michael Mawar, ay baan po na Senator Joab. Kalawan ng kuprobo, speaker. Pwede yan siya kung katong kuprobo itong sekarang kayak bunyi wawan atau yang komplek sebelum mau itu kan konflik ketua tunggu jadi speaker ini atau yang olako jempol pen detok waktu minta kita dengan komite cian koma orang pen irin detok waktu yawi atau yang taki kita untuk angka kali itu mengikuti kan mata kan korus sang sumot kan orang wut kaitin ultimate patuk sakau itu ono kawi apdia kan pilsiri dari kesampal mata kau angkat patpenek tekat ugadian ang kusinnya makan kalangan Mrs. Speaker Kalangan mamawo Senator Joab Chairman Injayan ko Senator Perez kalangan Mr. Speaker member dong kita motion rojong temasin ban Ang kusunod pa ito sa siglo liblari si Pono. Takot man kita watawat kayo kabralang kamdin cheng. man. Jangan salah mau kamaguto, koros mau jung kamaguto, masani yai, Pwuhng, masani show, kamagut poitak dari jung tian masani be. Privilege speaker. Kami floor leader. Ucap di susah. Kailangan ako problem ng speaker ay tungal cakar musik. Speaker man sakara kubur maon ya tay langkap kair sapul material yu kubur ucai perang kot panua saksit lakap lokijak Karyaman. Kabroyo ma isyaleti. Kailangan speaker ilan sakara kubur maon ya tay langkap kairala sapul material yu kubur rangot perang sapali wasaksit lakap lokijak Karyaman. Pisang karbo kan sang salianan matulung kamal Chansal manier kamagat yung challenge komalti sanan uyakpur o sa balpen lakap lokaisak. Taiban katiyan anu shoes. Speaker. Amon iban pona siya kamagat na miye pakair. Speaker. Kamu Senator Twin. O Legislature sabong motion na yaw yung below close to data. Special to a motion in kailan ramaleti apakit. Hey, chansal me motion you may talent return to marshal be. Hey.
Move, Speaker. Tay Kamal. Tay
Menpatawan magtay sa bale rong nasa pulmatay Uyakpur o sansal mamona try komalti kamakit hiu miyayo Thailand komalti sanan Uyakpur o sa bal penak lakap kelak isa paros mautung kamaguto masani yai uang masani so kamakit paita o kalangan ng honorable senator ka kaya bang komalti sanga Uyakpur o sa bal penak lakap kelak isa Kabuting siap tentukan nak lagi walap. Kabuting siap lagi walap. Kabuting siap lagi.